Phil Chara Chichar Bobagra Bir Bikrani Achaima Sal Tini Telemorani Egra Moharanipur constituency ni Mungiakami at the blog Bikin Kobjana Mungiakami Tipra Motha Party Officeo Palaijakkha Bobagrani Achaima Sal Kaisa Panda Songsadaka Panda Mandaka MDC Utpal de Borma Tai Logio Tongha blog ni working president Ashok de Borma Tai Kolanpur block president Gaurav de Borma Tai Mungiakami subjournal chairman Rajesh de Borma Khoboi YTF ni president Onopish de Borma Tai president Vice President Chopon de Borma Surau. Jotno siu, tini bubagra Bir Bikrani de Bormani, Phil Rachichar Bikrani Achaima Sal. Bonore gaisin mo tini hani kebang ma jagao khaimani hai Mungiakami o khailai tonglayo. Tini bubagra bocini live ma simia bocini present bo bocini future bo tam ni hinba bini kijisa bubagra mani jorawo tini hard of hanebe bomomte samung khai thaka a samung event a jorawo mainland India ni leader of no one to be bandia botini school college khulokta Bir Bikrani college ni deta top mamani tabu abo simia botini borok ni bagai even hago khadik langhanga ini abo titiari singi thanga abo simia bo even bilkun khola phon je khulok langkha abo ni bagai no bono chung architect of modern Tripura hinibo sinjal. So bini live manot tugi, bini kawma khai manot tugi, cengkini muitu khai layu, muitu khai bini bumui cengkini cake ralai. Tei, tini salo, so muitu khai le lang, te koi jane musung bewa bor rokno. Bini je khai langi malang liya, samung rokno, seng besang klang kani ba. Ambil belai